Akapor election. Ngitip kani election. Ngitip kani banginyo banjit daga bot daga jing snowtho daga rai ka lain lut ka jingi. Ngitip kani ka bangin bantap yang daga bot ka konore ka jingi hakandong. Ngiko nama kata bandem dai bandan menu penwit iki pat ba. Ngitip kani election kam di jing lempat. Lada kani jing lempat marwei ngadang nut bangkop sangot kita ki wairu. Ndrai kani election. Bangin yo ban pynphai ke jing snow ke jing dak bangi jit yo priu le ni ka priu ka ba ka mensim ka jang ka kwa ka ba ka jimut jephat jang ka shon bola ban le nak ta ri ban ka jat mriu ban la kren ye gani hapo assembly yo dan ge ba persyang ban wadaw ki ba la arpanai menta dangwan kren ye kata ka jing le bor ni krem sngap ni la kren nadu ka sngi bala pen banai ka result nilai ke jingko, nilai complain, nilai keren for assembly, nilai ke jingko asing chief secretary, nilai Putin, patkum ginongram jong the voice of the people party, nilai saya kenduru, ya, kinong penyak jong election commission of India, bang ini tu, bapa ke jelam ikhalia ke don ke district, kiba kipai ba kimyo ban penenkam lalu jaga hak ke jongki. But election commission of India kapan penya ya election MLA House Nam Arpupra kan pengor kerbang ya ke Giant Hills ngini kon bangir marat dan lele rem bau fight ba unumyo ban penenkam ya la ka jong hok